Takvalık degen emne? Kuday Taalam buyurganda atkарып, tıyгандан tıyылуу бул takvalık болот. Takva деген söz Arap dilinde бул kalkan деген söz. Эмне үчүн? Амал кыла турган болсоң, тозоктон өзүң сактаганга себеп болот деген сөз. Takvalık кыл деген сөз күнөөлөргө өзү калкан менен тосуп, ошол нерсе менен эмне тозоктон дагы өзүн тосконго аракет кылат деген маани. Сен takvalık кыл деди. Культу я Расулаллах зидни. Абу Зар пайгамбарды жакшы көрүп, Allah'ın elçisi dağaydınız dedi. Degende aleyke bi tilavetil Kur'ani fe innehu nurun leke fil ardi ve zahrun leke fis semai. Ravah İbn Hibban fi sahihi. Sen Kur'an tilavet kıl. Antkeni Kur'an tilavet kılıp Kur'an okuyturgan bolsun, bul cer betindeki senin nurun bulut, alemi asmanda bul sana baylık bulut. Kıyamatqa barganda sana baylık bulut, alem uşul cer yüzünde sen Kur'an okuyturgan bolsun, sana nur